ole ama sa in thir tu te chibai ka buk levek chewa tu tuma chuarin he kan mulai hi puma thana ania doctor wala thana ania ani hi education minister ani bok khani kan hriat nu ania so tu tuma hianin puma thana hianin enge MNF sarkar laia an thi lo ti dikloh tak tak loin thup si tu nuwa hailan an ni ta te khang chung chang te poron sawichhuak ania chuan school zirti tu lak chung chang fel hel le enge dikloh lutuka thil tam tak lo om nuk te poron soi chiang ani chuan ZPM kalphung thar party na aron ti that dan tur te an chin fel mek dan te poron soi ania huai hle ani hi chu mi dik ania chuan tu ruma po hianin thu soi hi ulung takai kan ngai thalenga chuan abik takin MNF sarkar lai khanin tuna ZPM party tena anti that tur ni om reng kha lo nu chian he mani chu wang chuan poi hle ni engpon ni second clear zui ngalang Hey Wina, press conference kanan ko le nimina cabinet meeting kan ne cabinet meeting thu chuak then khatin lo se tonga kan thu chuak ka thil hanin den tot mo se thiam lo palte om hlong wangin ama train ka loi bo sei ngan ngat to he thil tan hian upgradation of school chung chang ne sang hi som ni pathuma khan school zathum le pali and as a somely upgrade and near a trend provincialized a trend provisional adopt and a trend lump sum grant in eta da lu ania chumi chung chang chu kan soi don ania hey a thu hi print chu sa vekin kan ne soft copy pon impact hi dona kan chiar chok me anga hemi zo hian zo na nei te tan zo thei turin hun kan mang don nia nisom pariat tharuk sani som hi pali thole nia council of ministers to khom chuan nisom hi pasari thakua sani som hi pathuma council of ministers meeting in upgradation of schools sumchanga memorandum alo lut apom to chungut takin angai to thalea school zathum somli heta hian za som riat provincialized ania somnga le pahni provisional adopt grant in eta da ania zale pariat hi lamsam granita da ania school zathum somli din mun choi san na upgradation kalpui ani dana hian thil fel tok lo tam tak aw mawangin council of ministers meeting to thluk na pasazok chu thiatin eng thatle turin atita ani ZPM party in sarkar na chantir atang khan he thil hingai ven zui ngal ani in school zathum somli pati zathum somli te hi din hun choi san na tur te hi ti hi lo tel lo tu ni din hun choi san na tur po san hi som ni pali ni nga state annual budget ta da hal ani ba ka school za som riat te provincialization po DPN ya lama thon hal ani amaro chu upgradation hi kalpui tak tak don chuan school education department le Mizoram sarkar dan acts and rules nei sa te man theilo pa sarkar sa council of ministers meeting in tu thlu na lo siam awangin ngai to that tura chhop chuale angai pha upgradation chungchang hi siam hena povoin hi lai thlen ani to boka school upgradation hi keni sarkar emo a minister ang point ti to pe mo ti danglam kan du bot lem lova ziti to tam tak ti lung ngai le politics an be na om thei tur po ngun takin gan ngai to tila fel fai taka ziti tu le khotlang chok zang khai na ai ma in than ma chon tura tin du lu to wanga thil ti ni nge yang ya hian dan kala nge ni dan kala kal theilo na chin thil tam tak awm awangin tun huni kan thleng ta sarkar poi ati hle school zathum somli upgradation atana sarkar ma saina local kalpui dan chu an hnuai a hian tarlan ani tia school sang adopt grant in aid lamsam grant in aid le khotla gina alo boipui kha da chau dan sang school of zat atangin engzat nge upgrade an ni ti te talan vek an ni then school upgrade tura ti te din hun dik tak le rules kan nei sa
nè nó khai khin nó chu anh nói hiền đã lẽ nè anh tiếc khai khin nó bỏ đi chết rồi anh nghe nè hạt tệ nó khá anh kinh nghiệm tỉ khá cái này na tại hiện provincialization ata na chọc chua hian school za somriat anom ta school somli pakhat chin criteria an siam kha an phata ni higher secondary hi an thalom kop ma so bani kan nei sa dok kan nei sa hi provincialization kan nia sarkari na dan ani phung tur chu ti za dan pass tu ni zilai chu ti za tan nei tu ni tiang te kha an phavik ani amaro chu high school te middle school lang chi te nan phatalawa da chuan school somli pakhatin za somli da somli pakhatin dan siam kha an pha a za somthum pakuin an phatalawa heta hian a then chu angai thiam te mei te po thanga kan an ti amaro chu engching e kan ngai thiam dona engching kan lak don ti hi a sana rel le ngai thil ania chuang chuan adam te po kan soi tha anga tin provincialized tura hian dan kan neya chuan school hi building an manian nei tur ani ti te building nei mi lo te kan lo bil te la zirline nei tur ani ti te oma zirline nei mi lo te kan lo bil te la tin pass percentage hi kumli kalta a higher secondary te high school ang chi ate chuan za somriat average in an nei tur ni ti te nia ange nang za som po pha em lo te then khat lo da te ta chuten chuan sei tu sang sang a oma amaro chu ta hen avain kini chuan kan pai vek done kan ti ni lova sarkarin rules aneya nikina po kan sei chawanga tin provisional adopt grant in aid a om leya a panina so provincialization a za somriata za somthum pakoin an phalawa provisional adopt grant in aid a hian school somnga le patni da chuk ania sta chuan somli le patni kha sarkarina aput ti puiting hei an oma somin an phalawa chuan lamsam grant in aid ve thung hi za pariat ania za som kha chop chuania za pariat kha pom ania chuan chumi zinga somrukin sarkar dan ang khan again ya an kalpui theya somni le pariatin sarkarina rules and regulations a rules and bi ka kha a phatalwani ta chuan plastina zilai somni panga an nei tur ani ti te ateng te kha oma khachukan sei chho zelam tin har sanna om chan te ti kha kanan tar langa sarkar hasa thu chua september ni hia khan provincialization kalpini dan tu le school upgrade inan nge ngai te ron ti chu ani september ni somni le pahnia sarkarin rule saron ti chuaka provincialization ni don chuan school in heng te hi an nei turani aron ti a anu ninga loka cabinet meeting nei ani ta a chuta chun rule sakha in rianga hi in muthenga provincialization tura po za somthum pakoina phalo ngala ama ninga loka sarkarin a thu chua sim kha cabinet meeting a khan enge niang a phalo kha kan da lut le ta te ma ti khan kalpui ni a kini kana sarkar ta chia kalpui kana tuma cabinet meeting ma sa a khan sarkar ma sa cabinet meeting a khan DPNAR le finance approval la kan lo DPNAR in phalna nei lowa financing phalna pe chuang lowa chop chu thut ne a chu me ni chuan DPNAR in min phal sakanga school heti za provincialized chuan kan sarkar vele po revak lo file kan kaltir halani kan zir chianga are lo khop mai kal hal top mai DPNAR ra tang hal chat mai ni asan chu rules kha sarkar ma sen rules ro siama kha ni nia siama kha ni ko a khan di saria khan bo cheta te maya chu chu har sana min siama hen notification hian ngai na thiam theina tur ada tel lo awangin danin kalpui the ei rule so kan ti te notification ala te rules a patient power to relax on ta khami kha om che lo khan he kan notification a hi chuan rigid te mai na om ta sia enge niang kan man mo lu tuk wang te po nianga in thana ngai to sia khata khan ataka kalpui tumani a khan har sana kan to ka ke ni na
sarkar thar kan nia kan ti to vek don sarkar ma sati hi kan du lo kan ti na ni lawa da na ka kalpui kan tuma sarkar ma sai na da na lo siam kha kalpui kan tuma khan amale main kalawangin har sana kan to sarkar tharin ni somni pani thakwa sang hi somni pathum notification ina phu tangin building nei te nga ya kumli chunga board exam a za somre pass nei te nga ta school no pang hi school chunga a class again yang tina again yang somni theu nei ngai ni nga theu nei ngai ti te avai chon somkro somret somruk nei ngai te ania chu an phatalo furmea kan lu po hai viau amaro chu dan ani to sia chu enting nge kan relax sanga enting kan kalpui don ti chu cabinet in kan ngai to le ngai ani tin apan hi da chuan school somnga le pani lai provisional adoption in ei da tan kai ni a ama in atun thlen polani lamsam grant in eight kan ne a adopt grant in eight kan nei le akara hian kan dana hian provisional adopt grant in eight aw mi ala cabinet meeting in anhan choi popa provisional grant in eight aw se adopt grant in eight ziti tu ten an hlo chan ven hlonga I tu teng chuan I nge nem provisional adopt grant in eight a school somnga pahni omro se aron ti ta a kenin kalpui kan an tuma dan be chan kan nei talowa tuna hian file kan kalpui me ka loi na vet to a dpnr pon an vet vek to a cabinet meeting a chop so thei turin kan in bot sei ve kan chudeng chuan sarkar hmasa ro man na chu ataka kalpui kan tuma ma ro chu a do thleng khalo om lowa a do thleng om nia lo khan cabinet meeting in thun lo pass topa ataka man kan tum khan har sana kan to chu mi puiten min lo hriat sak turin ka ngel le bokani chuan lamsam grant in 8 kan nei le a lamsam grant in 8 hi thil olsam angreng tak chu ni maya sarkar in school apui du khawa pui ani deuh maya amaro chu he meeting a hian ama a noinga atam ber ni thina khan noi ria ta ti chawani ta a ta hian karon ta lang thawa in lo ho thein kaninga an poisa nge ne abc ama chuan middle school high school higher secondary anga ti ne tuna chuan I middle school po grade abc in anron data a high school po grade abc higher secondary po grade abc na ron data a khatinga ti ta ka khachuan I middle school la adong tamdarin noi nga higher secondary a pheichon noi area ta to a chu notification ti chhoni ta a kat chiaranga lamsam grant in 8 han kai te zinga school somli pariat hian dan ina pu te an nei phalowa tin notification ti chuwa khan ti sual pal thila higher secondary school don turza chap tharlan ni in middle le high school denen huang khata da ani ta veka ti khani ta middle school le high school kha ashana red chan ti tura khan notification ati sual pala oma ta khan higher secondary school ina an don turang kha da notify veka ni ta sia chuwang jan har san naum le ta takaman don khan helai rail dan le notification kha a fel talawa chu a san chuan ti thei thomei lo ni kan tia tin a kan thriat tur chu ni som ni pakwa thakwa notification ti chuani a siam thadu tak sela chu ka ti ni ke ma chuan min ron chu chal tu deuh te ponom amaro chu siam thadu thin lung nei tan chuan november tingani september october ni sari ni kwa ni mo ni kwa in thanan puanga kami ma hun kha siam that le theina hun omani ataka man puinghal rop thei thilani amaro chu engene ni kwa order chuaka notification chuaka ngai ven su yen ka lokha apoi tani notification ti that le turin keinin ro man na chukan siama an ti nge yang ti po amaro chu cabinet meeting a adang pani provisional adoption in ngai to nga ya provincialization ngai to nga ya hemi role hen ngai to le ni mai ro seti in kan da chuteng chuan ba kan la ani sarkar bhasa schools thum somli lai upgradation a local pui to hi ataka chanti turin har san na sang kan tok ti chu a siat ta a
rules siam ngai le notification siam that ngai te boy pui hal charani in rules thar patni chu DPNR le legal department law and judicial turania department phalna kan lavek to a rules sa tanga ngai na thiam na kan pek dan tur chin pongai tu me kani school upgrade phu tak te chu upgradation kalpui chun zom sak ani don line danena phu tanga building po nei lo result nei chedu tuk te le school no pang nei claim lu tuk na school zirtir tu te le ain call tu te chu tang le zual sap turin kan nge na in than dona no saruma thil ti ani awangin heng har sanna te hi kan tok ta ani ti hi min ria thiam pui turin zoram mi pui te kan ngen tak meu ane zirtir tu chung ko le khotlang thanem tak an sil hai nge yang ti po kan ring hetiang ang thutluk na siam hi thil ol ai lo tak ani ti min riat sak tura kangen rualin an tan kan be zel ani ti min riat sak turin kangen hal le a tuna hi chuan film takin tuna kan hmu china phokhanin MNF sarkar laia an thil lo ti dikloh tak alang chiang hlena lang ani chuan Mathlana kan soi tuang khan ani chu mi dikle mi Huaisen ani a ti khan school sang a thena chuan school building po om lo te a thena chun zirlai po om lo te khan lo om nu ka ni a kha tiang te kha kan lo hre har lu tuk ma zo ka ni chuan Mathlana na athuron soi tam tak a phokhan ma zirtir tu a po qualified lo mo qualification na a phak lo tam tak alom nu ka ni a poi hle ni chu intin zel nge a soi zel dan hi a kan thir zui zelanga luk tak khan lo en zelang che again ang officer level zirtir tu ni to wang zirtir tu hi level 10 an la to a hei bi ki chu DPNR phalna lak tur ani ti in he laia kan rules in a phut tlak me a hei po hi nei ani lo wangin higher secondary ti som pani te tling vek si kha handa mei dong khan har sana kan to le a chu keni sarkar chuan DPNR kan dila DPNR po an ron thu to a school chen khat phei chu screening kan lo ti mana kan lo man mo pui fiawa screening te kan ti mana lo ti top thri mai ru he thil hi I chu DPNR na phal ruala finance na an le han ti pui mai kan tuma screening te po then chu kan local pui ama ro chu I tuna hian again yang atang khang ta deuh sia finance approval han la dom po khan hau tak tak mai thil khau ma dan khan enzel sia rules khan ena a them theilo ve man tia kan dan nei sa chu sarkar khan ni September ni ti chuaka ni saria khan nge abo pel zong khan ma la se ni khan mi set lok si khan nga tinge rigid tu lo siam ti ke ma ni apo kan zo na lian ta kan ni a chumia chuan school tam tak zirti tu te sarkar lu chak to in an oma an school apo amhinga po ange ni government school ten lo ti to ni government school an ti to sil ten lo ni to zirti tu lak lu dong khan sarkar ma sai na dana sim khan akal tlat mai bok sia chu kan har sat na ania lo thei turin ange ni chumi aphel thina tur pon ma kan la ka soyang khan ke minute lu thei tur hen rom hanna kan siam vek to a hemi na kai hoi thil ani wangin nimina po soitlang lo loi la nimina po putlu tura ti ni kan rules nei po ama ro chu a provincialize ala ngene upgradation bera hi ngai to that ni mai ro se ti chuan a boi thla ke mai an ti wangin cabinet meeting chuan ngai to that tur tan amma sami kha kan sela ngai to that turin kan chop chole don ani chu school education a training kan tianga cabinet meeting kan ngai to chale don ni chu le engen zona te omem yana ni changila una pela mình cần sẽ ta nó mà không kan upgrade tu nó bình này in rồi thadon tina ni school up rot thadon han ti lamo sarkar ma saina alo ti to hi ti om tak ani hlomani vea kan ena school upato tak khotlang ina thei to pa engen yang ni sai thona chang tele sum thokho ma changa an lo en kolan lo boi pui ania ziti tu te po lo thazok te nei ve se kan du to sarkar alu sela than chu pension trade pen nia provincialized to ho thok phei chu
kan du sakani amaro chu sorkarin dan siama hatizat zilline nei tu ni hatizat pass percentage nei tu ni ti kara ataka kalpui dong khan dpa ne ara rules ne ha kan thelu vek hal sia kan sarkar rules kan ti danglam hal si lowa kan thelu hal vek mai si khamin en khan department lampangin anlo enta dpa ne ale financing station harsana tam takan amaro chu he thil hi ti tlang pui kan du ani ti lan nan kenia chuan i avain kan ti themo ti theilo mo budget ai telang kan tia sang ni somni pali somni panga budget a hian tuna upgradation hi kan tel sakani vai belchia engama za ania angai tu rakha financial requirement kha kan da keni chuan ti danglam emo khati nga kha enge niang tum lem lo chung kan ti amaro chu enge ne chu kan sarkar ti rani dpnr kan thelu ta dana nan en ta chia anin zon tamam kheng me khan on zot ta sia chu kan har sat na ni minister ho ni en meang kan te kan en chale chu ni ber mai sarkar ma sai na lo khani na ta kha chuan kan ti sa chang khei lo ti na kani anga ai kan ta patan la khan chu kan en mona lo nia en tuna siam tra turen han ti khan ani le cabinet ngai pole tu khan agenda tel sa ani ke ngan ya tel agenda tel sa so na thei lo mo cabinet meeting nei don hian dil chok se langa ya tuna pen thelu sa kan ne kha annex khan agenda min da sak dong e don lo se lo wa kiban ta ka chu nimina ma se chu cabinet chuan I ama theng berin non thelu le ru ti kha CM kan chairman na kan order kan ita chu ama theng berin non ti le ula ro man na te ron CM mula ini chu department a chu kan man honi dik tak chuan mitam takin along ha phela pension thei mai tu ten ne sarkar han lu ve khatiang kha thil tam tak le roi kan cha ve ni ini chu kan man ho puya suyang khan department ke ni chu kan man ho puya kan kal puya department da ngai ro atang thunga achan chu dan in min for tat sia dan ba kan che thei bik si lawa ani le mo kadia a king zo ta lo category king zo ha sarkar dan rules in siam thar to ba chu ni to a ngai dam ngai hi chu nom chu adan ha rigid lu to ka a relax tu rom si lawa khamina zong khan di pnr finance kan thelu to sia ke mani hen kan siam that mai ngai ta cabinet thu kan ha ka I cabinet kha enge mp in thalai kha chuna thei si lawa tun thati ra khana nan thiata chuan thata khan kan cabinet meeting ma sa so ka khan kan tel nge kan an basic kan tel man lawa tuna hi ro chun tel kan ni ta chuan steng so kan te tuna pa man mo dawin engang chin nge ngai dam then ni nga tin choice te pok an siam ang hemi chin ngai dam ani chen ti sa tan lu theng heti sin hi ni chuan ti in cabinet ina an lo than thei turin choice pathum veli thelu kan tuma pani po ni theya pathum po ni theya kan an soi ho lenga nimin chawa kan meeting sia chu kini chuan kan tum dan ani vai in ting lo we han ti ngot donin soyang khan khotlang in rei tak a chen chu hei enge ni sang ko som ko le bo vela lo din to te ni khang te khachu chok sang khai ve thi khachu chok ve chu kan du to sen chu ro man na seng man ka mi so ka ni la za khum som li ti a tel lo om tak tak lo pal ve ni ka hi en tel do ni ka mi za khum som li tang khan en tok do za thum som li tang hen pai ngai nom don chianga fang ta wi ga soi don school building po nei lo khachu ki chu da tha ka ngai lo tang ve ro se ni china ka soyang khan school nei tu te ziti tu te kha tang ve se la criteria oma criteria achan ve tam te poi ro ngai ro nei ve ro se school building em nei lo zirlai po nei lo ka chon zirlai te po ro nei ve ro se chumi tu chuan I kan nor tla tani an ril ru chuna ang ka sereng re ta kan lo ziti ve to a thin te I ruala lungai te ni tatin I enrollment tia po khan enge niang a chen kha chu enge ni mi
vô big lampang ho te na an vô big school te ta enrollment a tam thei lo hela rule sa khan enrollment a som hi panga te ron tia khang chu kan thri thiam am I kha tiang kha zirlai pon nei chap thei lo ni khang te kha chu o a bi pui pon kan thri thiam pui don tu kha eng chin nge kan relax zone ti kha chu ngai to ngai thum ta a relax na point om si lo kha kan siam tha ti kha chu ngai to thata ni don na tu na hen upgradation kalta school som zathum somli kalta kanan kan sel top me kha mitam takin an thre thiam lawa phone call te pokan dong kha chu wang chon mi pui hen I kan har san na to hi se lo se kan ti kan so na kha mi zathum somli lo tak kan om ve te ni lo mai chu kan dang friend to in個衰人可點啊老om tak水多俾啦in thành đô thi là nia thi li in thành đô nó tỷ khan nia em một thi là chuan mà một lúc tục lém lâu trên page chu aqua ina province là lâu tu đó mình còn nghiền tên nó mà aqua in avc tên này là mà mình còn nghiền nó mà khang thì bốc ha ngày tu nó cần xem vậy tên chuan lệ khát thì cần đông ania cần thì cháu nga atlang quy chuan an ti tha lom lu tu ta na chu a then hi chu ngai to ngai do lek chu nom je ngin na in don nang sia khan a bi kin aizol pon ko pui pon ani tlang min ka jeng da khang kha in han gan to tla tu ga da sin sa te abuna in sia se do tin na ni hey an data hi kan nei tha enrollment nen result for result bu nen kan en thei ka chu ini chuan kan ti thea hei kan soila enge ni lamsam GIA kan da tu school theng khat te chu pakhat chuan enge ni exam result kha 0% kha kum ni tuma pass lo kha kum nin ni to ni khang vela te khania amain za parukin an pasa za somhin an pasa anu kum ni lia pas thok tu man ni khang vel te kha eta lam samada tu ten an tia amaro chu soyam khan an din bona sir te polo ni vea akal te po kha kan ngai to te la ngai khala school han tu te nge eng level ne kal eng a har sanang en tok ti te po kan ngai to ve nga khating khan kan sen về view này hay tôi nó chú kan lo ti ve zo nge tok se mi phone nam pa ya tun result score no SSLC le som le po le nam result score kan sarkarin school adaksan to pe jing kan sarkarin ye grana pe to ko jing kan pass percentage ni che den mo 0% ni po ka tengang nge hi sarkarin malap tum na explanation kan call apa si ho kha aron in soi fianga chumi zu chon ma kan na ton a ze ti tu te po school chum changa te puyen lo ngai ni pon kan puya asan chu in ti chelu tuk ti ngot thei bik lawa school chen khat chu I maths teacher po lo nei mang lo te po no ma hindi zirti tu school pakhata pathum kan nei line nei mi lo te po no chu wang chuan a thedi chu dem hlei thei lo te pon ni ve tlat za pass lo kha chu a poi viau poi chu amaro chu engai nang school kol dan lo ni to dana kha vazir chen pui chu na chen chen khong thla lo chu thlen chu kan ngai to nga ya helaya omvek kan tuma izola omvek kan tuma kan thawa kan sarkar policy chu in thawin ka ring MCS NPS izola om char kan chuak thak kan tuna po school a po hen kan ti don kan ti ngam lo su min lo en mai don ne ni le tu kan fu tu na isoi tu cha kan department ta khatia kal fu lo tu cha he lo se ta ani chuan tu na thok te tho ka sa te ko sa liam ta ko ka tho an dia department involve ko na ni wei lo mo antia
or to the break to China, our put up to the Toka. At The top Toka to was a toe. top to Kali on Tosia. Dikloh, fellow to China. Tu tên nó mò cái bên này ta lù đàn rong rong tiếp cái sợi phê chân tu thấu một hai nha tu tên nó mò nó saruman nó chân nang đi po new san boy pui do nó là mình ngã xuống into chỗ Peru tao là chỗ tiếng về là hun chết chỗ ta thil khá har về này đem lại thấy con này lo thil ngày chỗ eta po sau cả một sao khác đem nát ta cái đem na cái này lo mà rồi nó saruma rom phan na fel file lo tu ka khatia ki pura ni kha an mani ngai po a sen chu lungoi le nem kan pula bon soi thau lo ma san chu man ho tu ka thil ti ni wang khan chu chu ki ni kan sarkar ta har sana kan tok ta chi ni atakin kal pui kan tum budget apo kan da ara ma ro chu soen kan dan le dan khain kal ta tlat me chu chu ni ber mai tuna kan huak khanin Dr. Vanlal thana khanin thu thapui pui huai takin aron soi riap riap ani chu i mu dan le dikiti ve em tikha komendela balo cheila chon MNF finan thil lo ti to khanin kha diklel tak kha mani chu wang chon MNF funla ya MNF ministry education minister kha ai mi tam tak chon an dem lui ani ya chu khatinga dem tu te khan va dem mom mi lo ani pon is se engai mu dan dik tak komendela ma khanin lo soi ve le don ne